Karcinom debelog creva je jedan od najčešćih malignih tumora svuda u svetu, pa tako i u Srbiji. Prema podacima Instituta za javno zdravlje Batut, u Srbiji godišnje od karcinoma debelog creva oboli oko 4.500 osoba, dok oko 3.000 osoba umre. Ovo stavlja karcinom debelog creva na visoko drugo mesto po oboljevanju od malignih tumora u Srbiji, kod muškaraca, odmah iza karcinoma pluća, dok je kod žena na trećem mestu, iza karcinoma dojke i karcinoma pluća. Kao i svako maligno oboljenje, karcinom debelog creva predstavlja nekontrolisani rast i deobu patološki izmenjenih ćelija, koje potom oduzimaju hranjive sastojke zdravim ćelijama i dovode do progresivnog propadanja organizma. Ključni izazov u dijagnostici karcinoma debelog creva je njegovo rano otkrivanje, što znači otkrivanje u stadijumima kada je mogućnost lečenja i izlečenja značajno veća. Najvažniji simptomi karcinoma debelog creva su pojava sveže krvi u stolici, gubitak u telesnoj težini, promene u crevnom pražnjenju, malokrvnost i bol u trbuhu. Određene populacije su pod većim rizikom od dobijanja karcinoma debelog creva. To su osobe koje su starije od 50 godina, osobe koje su fizički neaktivne, osobe koje su u svojoj porodici već imale slučajeva karcinoma debelog creva, osobe koje puše i osobe koje u ishrani koriste veće količine masti i crvenog mesa, a manje količine voća, povrća i lako svardljivih žitarica. Prevencija karcinoma debelog creva podrazumeva otkrivanje tumora dok je još u ranoj fazi kada još nije dao simptome. Najpouzdaniji način za otkrivanje tumora, najbolji dijagnostički pregled je endoskopski pregled debelog creva, odnosno kolonoskopija. Prve dve asocijacije na kolonoskopiju kod pacijenata su neprijatnost i bol. Kolonoskopski pregled je definitivno neprijatan, ali generalni utisak svih pacijenata koji rade kolonoskopski pregled bez sedacije je da to i nije tako strašno. Kolonoskopski pregled u najvećem broju slučajeva nije bolan. Bol može biti posljedica insuflacije vazduha tokom pregleda, same konstitucije pacijenta ili posljedica prethodnih operacija, odnosno preslica kao posljedice prethodnih operacija. Analgezija i sedacija omogućavaju da pacijent ne osjeća ništa tokom kolonoskopije, da spava plitkim snom i da se nakon pregleda ne sjeća nikakvih neprijatnih senzacija. Kolonoskopija u proseku traje oko 30 minuta, mada može trajati i samih 15 minuta, a može se produžiti do sat vremena. Sve neprijatne okolnosti kolonoskopije se mogu prevazići sedacijom, odnosno analgezijom i sedacijom. Ono što je možda najveća neprijatnost, a vezana je za kolonoskopski pregled, je sama priprema za pregled. Naime, crevo mora biti dobro pročišćeno da bi se mogao uraditi korektan kolonoskopski pregled. Priprema ume da bude neprijatna. Priprema obično traje 2 dana. Tokom prvog dana se uzima samo kašasta ishrana i tečna ishrana, dok se tokom drugog dana uzima neki od preparata na bazi makrogola, pomoću kojih se crevo potpuno očisti od sadržaja. Sa druge strane, benefiti kolonoskopije su mnogostruki. Kolonoskopskim pregledom se stiče uvid u kompletnu suvokožu celog debelog creva. Sa druge strane, može se uzeti biopsija bilo kakve promene koje sumnjiva na polip ili na tumor. I naravno, ta promena se može intervencijom ukloniti i poslati na dalju histološku analizu. Prema evropskim i svetskim preporukama, pregled debelog creva bi trebalo da urade sve osobe starije od 50 godina, bez simptoma, a u sklopu ranog otkrivanja, odnosno skrininga karcinoma debelog creva. Ukoliko je neka osoba imala člana porodice koji je bolovao od karcinoma debelog creva, ova granica se pomera na 45 godina. Ukoliko se kod osoba jave simptomi kao što su krvarenje iz debelog creva, gubitak u telesnoj težini, malokrvnost, promjena u crevnom pražnjenju, trebalo bi da se konsultuje sa svojim gastroenterologom i da se odredi datum kolonoskopije nevezano za starost te osobe.